ତାରାତାଣୀ ଛକ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତାରାତାଣୀ ଛକ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ, ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ହସ ଦେଖିବ ଆସ, ମୁଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ବିଷ। କେବେ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟାଇ ଦିଆଯିବ, କେବେ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟାଇ ଦିଆଯିବ ଏ ବର୍ଷର ନୂଆ କାହାଣୀ, ଏ ବର୍ଷର ନୂଆ କାହାଣୀ କେବେ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟାଇ ଦିଆଯିବ। ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି ଅଧା ବାଟରେ, ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି ଅଧା ବାଟରେ। Hey Tulasi, 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 hey हलचल मचैला, हलचल मचैला, हलचल मचैला, हलचल मचैला, हलचल मचैला, हलचल मचैला। आतंक सृष्टि कला, 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 आतंक सृष्टि कला। नया कहानी, 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 कहानी। हलचल मचैला, 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 हलचल मचैला।